Unity Party. Wewe kijana mtuse niseme kwamba ni kiongozi ambaye atakuja kutawala Kenya na siku moja. Nyinyi watu ya Kibwezi hamukubahatisha. Valongi meweta chama kila kinaambiwe rasmi ni Gachagua kana uta cha ukabila maweta tete alama ngalikone ulima eleone wodhei wa kutongwesha ndhi ya Kenya. Tuna watu wanaanza kuwa na vyama. Tumekuwa na vyama mingi over 90 kwa sahihi. Na hizi vyama ambavyo vinaletwa ni rejects. Ukiona official ni ile rejects ya watu ambao hatuwataki, watu wa kabila. Kuna wale wanasiasa ambao tunaongozwa na William Ruto, ambao ni wanasiasa ambao tunataka maendeleo, tunataka Kenya iungane pamoja, na tunataka Kenya ikuwe na amani. Nimesema kuna wale wanasiasa tunaongozwa na Mheshimiwa William Ruto ambao tunataka kufanyia wananchi maendeleo, tunataka Kenya ikuwe na amani, na tunataka wananchi wa Kenya tumalize umaskini. Na kuna wale wengine ambao wanataka kuleta vita. Kavina nikiwa tetiani maweta tete alama ngalikone ulima usiro ni makodhema ulusani wanganganya nongi wa mali ya mwene ndhivala maweta serikali ya Kenya kwanza tawili na usungio wa Kenya. Sasa nyinyi watu wa Kibwezi niwaulize, nyinyi ni kazi gani mnataka? Mnataka siasa ya ukabila na uchochezi ama mnataka maendeleo? Kuna jamaa anazunguka anasema nyinyi hamko na shares, na wale hamna shares amupasi kupata usaidizi kwa serikali ya William Ruto. Wengine mara hii kabila ndio mzuri, na mimi nikashangaa kwa sababu jamii ya Wakamba kwa mfano, Wakamba hawayuko hapa Makueni peke yake, hawayuko Kitui peke yake, hawayuko Machakos peke yake. Wakamba wako sehemu zote za Kenya. Kuna Wakamba wako kule Kisumu, kuna Wakamba wako Mlima, kuna Wakamba wa kule Coast. Hata Mlima yenyewe wenzetu Wakikuyu wako pande zote za Kenya. Wakati tutasema labda sehemu moja isifaidike, wewe unasahau ile kabila yako iko na watu katika ile sehemu. Tafadhali acha Rais William Ruto asaidie vijana. You had 10 years to help these kids. You had 10 years to give them employment. You did nothing. Please give us a break. Mutongoi TV kuma Makindu kaunti ya Makueni nyini toa mulei Mulinge. Mbunge wa Kitui West Edith Nyenze yasekanande kuna vata watongoi maukamba kuthoka State House kuvoya maendeleo haivingirila kana maendeleo ni haki ya kikatiba kwa kila Mkenya na maendeleo mayaile unengane kuyanana na uteti wa isio ainana na bukani yake ya kuvingwa milati kivathuka nyondo mwena kunengane basari kidoni bunge chake Edith ne wasekanamba ya mukamba ni ile unewa maendeleo vate kuvathulwa kana kuendewa yenda President William Ruto kuweka mevea ya kutoa hisi ya maendeleo kuthukuma vate kulikililo. Nesmas Chalo ni mwandiki wa Mavoku makaunti ya Kitui. Nitukucha wekeo nondu wa uvitukano wa wasia tuisonga nambe ni kana serikali ya kaunti ya Masako atoisia unena nyana kosa mawoni sionisi kivathokonya kaunti no yulo wa mitalatala kauta hivo kwa ile uthokonwa maofisa ma inspectorate mutalatala wa milati ya kiwu na utheu na mutalatala ungi wa kunenga mwenembe uthasio wa kukwata livoti sio ndhi konetia uthokomi wa kaunti no mutalatala ula wane wa wito muno ni uthokomi wa maofisa makanzu kana inspectorate undu
maile ovulana na NND na kula maile usukuma NND vate kuvita mevaka Cosmas Masesi kula wangamite wodi tano siya Matungulu kana sub-county administrator inenet na wasi kalui Matungulu ni waweta kana kilelo kinene ni kwa ili odhukumi kwe mwenende na kutumia meya undu vailite vate kuvinyi ya kanako mwenyamasi ya mwenende. Joseph Kitheka na ili voti. Na Cosmas Masesi ni kana mawoni ya ramoswa umundi kwe mwenende yumetelo tuambe wa mbunge ya Masaku nikenda kuvirikutiwa kutuika miao na kuati wa kaundini ino. Umundi tuweza na public participation ya bill ina lasi umani tuna proposal ya executive ila tuamina una nina mwenende siya ito ikula kwe mbunge na mbunge yete kundi na hindi maasi mapetupithia kana ima lea na jikwe these amendments. Tuwe na bili mwe ya kiwi, tuwe na bili ngia inspectorate, na tuwe na bili ya mwene ndi kunewa report yoyote wa kwenda dhini wa county government, na ya mwizo tuwe bili ya kiwi. Tuwa tabuwa kana ni lasma, na ni jukumu ya county government, kunenga mwene ndi kiwi kiseo, kiwi, kitheu na consistency. Mwithe binda yo onda mwene ndi na kiwi. Kona nina mvango wa wala ni wandi visi theka, Masesi ni wathingila kana vai mwene ndi ono moisioni sianduani ukakulwa kindu kaundini ii ya Masaku kwa kamwako wa kuikala ute wa viasala vai kulia ndi kuyumila setene ila mena miako ya viasala nikena maneo lingilia kutoisia miako yo. Ando ala meko umisieni yonde na mundu yaka numba ya ikala. Tuwalito dhinu ya ikanzo. Mundu loko kanumba siya ukombo evya na nduka siya ikala. Tuwa nosu na kinwete uko visini wa planning, haka lete approvals na haka newa approval, ile kwa 5 years, na sindu hii alita ukunambewa kwa ambia mwako. Kendo ke dhia nitu edha na ibinde seo ne ibinde dite mino, dini wa mondo maitu mautefia. Na umundi ene ndini matungi ya mwendo wake uweza ni mwaka nesa, na tuwete kilano sindu letu wasome wani county government ni nzio na itungwe na ene ndini mewe meno tani mwingi na mea governor. Aende na umadhu kumou, mundu wa kuidha ni umesika ni mundu wa wendi musio. Na mundu wala indi meusibikia na utethi wemwe NMB 2027. Maka mutunga kibilani kwa cha. Na indi ini sika wana ni wewite na tuina mubango musio kwa NMB maa Matungulu. Mundu ini simalelo maitu imadhuku. Nangaba na nubangi enesanga waya mauta. Kwa huku amino nywa wethi tuite malelo kwethu andaka. Nienda adha NMB maa Matungulu. Kanani ti uthukuma na nzela ya elite. Mutatala wa uthukumi wa muvisa ma inspectorate ni mo na mwanya wa kusisia kana mioni ya tiwe na uya wa muvisa ando elote thiwa mundu ungi nikithwa ni mailite uthukuma ungu wa mio ya kusuvia mwenendi. Mundu ulote muthukumi wa silikani kalote muthukumi wa kanzo ndailite bindo na theba kuthi usumbu wandu kwa iwanzani. Either ni numba myako either ni kusisia ma license kila mundu wako na uyo lake. Sindu zao zia license yeke weka anzo nutu na ndoma inspectorate mao kwa na uyosu na hindi itu atabuka na sindu zia health wa mundu wa health ya kuya sindu zia kunindo kwa nu valote ya ndu sindu tiba dheu na waiteka 1 2 3 na wati wa notice mundu loke ka enforcement yesu ni muskali itu akanzo na ndatumia nzela ya elite kutabia na ketha no kukwata wikwatwa lakini batumitwe miao na bate kukalatwa mundu akwitha at the end of the day tuyene ndi mama Masaku na itu alito sube wanime ya county ile kwetha in place. Sikalo ingi taithini siatoiwa kangundo masinga ya tamwala kathiani na mavuko ili mbunge ila si kaundini ino. Joseph Kithengeli vote vilingi wa Mauvo Mutongoi TV. Dionengelea mauvuala ni kunengelele tieva umbe ni kana mbunge wa Kitui West Edith Nyenze ya siakana ndekuwa na vata watongo ima ukamba kuthoka State House kuvoya maendeyo kutwaiwa haithingilila kana maendeyo ni aki ya kila Mkenya kikatiba kwa kila Mkenya na maendeyo mayaile unengano ya kuyanana na uteti wa isio aine na ndambokani yake ya kuvingwa melati kivathokanya undumwe na kunengane basari kilioni bunge chuchake Edith ni wase kana mbaye ya mokambani ya leonewa maendeyo vate kuvathulwa kana kuendewa ayenda President William Ruto kweka mivia ya kutoa maendeyo kuthukuma vate kulikililo. Nesmas Chalo na ilivoti.
Moyumba Kitui West Edith Vethi Nyanza nwaweta kanati walu atongo ima ukamba kuthi State House no kamba kukwata maendeleo kuma kula kwa serikali nene. Nyanza eiweta ni haki ya Kenya no kamba kukwata maendeleo kuma kula kwa serikali nene mate kwesuvana kana kovangwa misingi ne yake wote team. US constituency. Chakwa kwa Musumbi ti uthuku. Na baina thina wako kwa Musumbi. Lakini chakwa kulwa ne. No mbakatu di kwa Musumbi nikenda isamusi lekwe. Tuyonya makoti. Toilet kwithia tukwindil na andu ma rere kikistima. Toilet kwithia twindil na andu Kenya Roads Board. Toilet kwithia twindil na andu kera. Toilet kwithia kwa Kenya National Highway Authority nundu wanzia situ. Kwa nye chako nena nikana Musumbi dele kwithia akwete landu mathikulawi maende mailite ko floor. Matakwizela balabe Musumbi maetienze ila sialite kwithia zikwatiwa nikenda maende. Nyanza yawetakika vindani kala watambuka Kitui West kuvingwa miradi ya maendeleo mevo maofisi manini mama Kivo ni lasilina ikiwene kinando cha NGCDF Kitui West. Moyumba wa Kitui West mwenda President William Ruto aleche mevele kuyanise miradi ya maendeleo ya serikali nene dhukome ateo milikile ilona vanini eiweta kanatiwa ilu hatongo ikonengo ya metatatala ya kuika ni kanisi osio ikuate maendeleo kumakula kui serikali. Nyaga itu ikatwika kila kindu chonzo na lelu wako itu tukani tukaenda kwa Musumbi. Unduzi ndikuwa na utonyeka kunye nitonya kukulya Musumbi aleche na yakikishira na systems isi abukuma na systems isi abukuma vaidi andu manga likwe akamba ati magistrate house ikenda manengwe maendeleo maili tukwithia Mayflow straight to mwananchi. Wiyovo Nyanza nwalecha basari siku ya Manywala ma universities na laki masome ya skulu ya secondary ila sienza wakili mbunge cha Kitui West. Kikishie kanani makwata receipt na kwa kikishuwe daka na kakundwe na hakika kana nisibikie no uko obisini uko confirm kana mbeza nesitumiwe nundu ila sienza twika kutuma ila sia Kitui West ntwanengia limo na nini marisiti mukwatite koune ukikwatisia andu siana situ sitonye kusoma nesa otwetelete serikali tunenge mbeza sionze ila itialite nikenda nacio colleges turonye kumanenga. Mujumba wa vingwa miradi ya maendeleo kilioni mbunge kicha Kitui West Ward na kidhumula kwa mtonganela ya Matinyani. Officially commissioned by Honorable Edith Nyanza. Tilivote Vlingwa Movo Mtongo TV Nito Onesmus Chalo. Ni aweta kanani kuite kikalo cha metokini kana kuthoima wailu na withiani wa muvango wa serikali wa ndivisi ya mauthuko mionthe kwiselanzia ya mutandao wa eCitizen na ula muthenyani wa yume tukiwi kumbili tweni maunyungu nisio yoka utamwandiki mutene kama uviani u Dr. Belio Kipsang na lumilia vayondo eCitizen ni isa kuvetangwa ni kuithi wa ithi tunauniko munene kwa serikali ni kuithi wa kwa kila muthenya nilikasia uthui wa vakuvi silingi bilioni 1 Benjamin Mwaka na mauvo Then we come back. Avikita mbe wanzama ya mbunge osese wandhine na utongoi PS muviani wandhama na wandikithi wa NNV Dr. Belio Kipsang nwakumbelwa ni makuli mwavyukuma kwa yumbe ukonya kiko kivindu na uike kumoni ni udhukumino wa mutandao wandivi kwa maudhukumi ondhe masilikali mutandao ni wa eCitizen. We are dealing with a program here that is being run by private individuals. I think the PS, this thing need to come out very clear because yes, onboarding more government services on this platform is a good idea. But unfortunately, those who run this infrastructure are private individuals, and we run a risk, Chair. Kenyans are waiting answers from this committee.
And this committee is committee number 1 in Parliament, and the the Committee of Government. So we need to have answers on that issue. Just like we requested that time, and it was the direction of this committee, that we get a day that we have adequate time. Ourselves, the Ministry of ICT and National Treasury, we shall be able to adequately demonstrate what it is that we do to eCitizen, how the resources are received by National Treasury, how that particular resource where there is need to pay service providers, that we get an A as State Department and pay, that there is no resources that are retained by the State Department. PS Belio Kipsang ni watete uthukumi wa eCitizen aiweto ingwa maela ki ukolanywa mpesa kwa muthenya umwe eCitizen lesia ni kolona cia vakuvi silingi bilioni umwe wathukanu na silingi milioni 9 ila cia kulana wa vauitinani kwisilanzia ingi. In their contract, how many months or so days are remaining? Chair, the contract is a 3-year contract that ends in April. Yeah, ends in April next year, slightly less than a year from today. The only thing, Chair, and then so easier. Is it waiting this contract, or to terminate this, then we start something clean above board? There's been a lot of noise. I think, Chair, why we are really requesting for all of us to be able to demonstrate is that if we look today at, so that we can be able to look at both ends. Today, the eCitizen framework and platform is able to collect revenue of between 750 to almost $1 billion shillings per day. And the collections that were done before the eCitizen systems by these MDAs was slightly less than 90 million. The feasibility of these revenues. Ingimuvia uno umiogotano kwa nzama ya mbunge evathie ilovia mbianu mwaka huu ukitoa serikali na wana kuikithia hiseso ya kunenga na ivande kuondoa wandikithia mwao wako ni makura wina tambaika ivindani uteti wa mwaka wa ngita miongo na mwanza wa mbeye kuvyova. Supply of ID items, and you know, as we go towards a general election, the demand for IDs and registration becomes so much. So for the next 2 years, Chair, unless we adequately fund this particular area of materials, and you know these are materials that we use to do the IDs, then we are going into very difficult times where Kenyans will think that we are denying them an opportunity to participate in the democratic processes of the country. And therefore there is need again to relook at this. Vilingo mauvoku mavamu sini lovi nyenito Benjamin Mwaka. MCA wa Matu Judas Mbilindawa ni wamia wetano kuthaimwa kwa kampuni wa kiwo wa Yata Water Services kwa kila kuweta ungamiwa wewe kumia uthukumi wala wa ilite. Ainena kavindani kalama tongo iseseso ya uthesi isio sia marikiti na mawithi ululukumayo. Ndawani wasi kana uthukumi wa kampuni ni overlocated NND Mamatu. NND namo maitola moti director wa kampuni Augustus Mboya. Maiweta kanande dhitre aidhukise kiyocho Ben Mosao na maovo. Kwevinda yuso kwa matu na mawithi ululukoni withi itowe kumbileto ni mwa waki uo. Na kitumine kiye NND isioni sia marikiti na scheme maka ya mwakwata kiye na valame mwamba na MCA woma atoa ICSS ya kuthesi ya muta oyo kumana na kiko kingi kila kithi ito KCA ya kiye kuthea. For the last 3 weeks Matu kwa rathu kuma muta wa Yata na andu alame along muta o mangita tena kiye na for the last 3 weeks muta usiku maba yake thendo kuthea ba kiye na loboto na jimu na nevo yu ando me yumia ando Matu alweda wa malikiti na scheme maasi ano lazima maka bukome maanda na mutao nikena mande balaki uke kwa mete na nienda kwa zenimo kana na okana mo bae no kawane na ndumya mbadana akwa bika bwile ta ba ani to ona kulaki uke kwa mete kutoka tete mutao ni walinde kile na tambe ani ana kumya kiuma buti mutao agetiyo vingeka wonde kuma simo koka ko tumete mabuti pakati ya kwada kiwala ki MC anda wani wenda kuvunzwa kwanza maya board ya kampuni wa Yata Water Services na ila idhinikia muta oyo wamana unyaikisi ya NND Mamatu kiwo
aiweta uthukumi wa kambuni uyu totethitwe wi wa kwendesia andu maya hata water company, please you are letting us down. Ta residents ya Matu wanatutengemea mutau wa yata na ninyi manenja mutau wa yata nenda kwaje kana ni mundu mugone they satisfied na services yenyu nondo mutau mwina thukuma ite mamoka bakariga okula kwi mathina mukai mumeti lakini ninyi tiyo na mwina ena attempt la kwenda kumenchua kana kiwi cha ya Matu ko ndi ndata zili tukuna na tuyaja ni twenda overall la ndo alama manenja mutau wa yata na ndo alama manenja yata kana alama kwete yata water company ituenda complete overhaul nikenda tiki andu angi eo mato na kwimba mena reasoning zeo na andu mato na kwimba me concerned enendia ni mamutola mutemunga mei munene wa kambuni uyu Augustus Mboya kwa kila mewereta withitwa ate kuosa mathina makiuo na wito inona munene twete ya mutaonyo Roni walindikile wa mitendene wanandika na tutua twina ndumeza mango sete mutaone twazani kula mandie mutaone wanangikie lakini twathi ukali ya miasimi wa mbili nda watoka nyenake nyie moke ye kumelo na mwiruke mutaone twa mukali ya nungo bakazitu isiane kitu na kiucha unyana tuzani kula tongo imanje matona tukwata kwako kama MCA kiuke delani kwitha ndala mandiki twa ba maizi bataki uki na imanengie mundu ba matuita wa master opportunity wa utaki uko upo madira na sana Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava Matu yata kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Mauvo sunu mwoto nenga ivuso ya kwamba ukunda kiwuli kana mauvo mende kukukia imwe kwa imwe kisila mutandao wa Facebook lani Mutongoi TV na kusila YouTube Mutongoi TV /FM official lika na kumia mawoni mangu kunya mauvo maitunduka divasa neto siyo kebeti. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa abo wikala kwa mbelele matuku na ile mwi wa katano tuweke bwezi kuthengena na Tumaini Clinic kwa chula hospitali wake ile matuku na datu tuweka dhonzwe ni Windy Shakers etina Wangomeni Hotel nduka namba itatu kungethanisia na Kilome Hotel wakatatu matuku na tuwe matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilili wakana matuku na tano tuwe Lopi Mulolongo kuthengena na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow wakatano matuku na dhandatu tuwe wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wadhandatu matuku na Mwonza tuikambwiti na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke maubisi ni maitu kanotu kune simu kwisela noti Mwonza ile imwa noti kenda noti kana noti Mwonza na ina ile 55 kanotu andikie SMS kana WhatsApp kwisela noti Mwonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. When we see kwisila the UTS Sacco Savings and Shares nutonya kukwata vaita moseo nthini wa kila miezi 3 wa iya mbesa na bado mwaka wa thela uinengwa vaita unge wa mbesa sionthe ila wa iya mwakane yani dividends na kwa interest kana kilungu cho cia moseo vyu siva kuve kunenganwe yini ibuso yaku ya kwisobesia mwanya moseo vyu wa kukova mbesa ibindani yukite owende na kukethanesa kana kukwata mbesa nzio kwisila mbesa ila wiyete yani savings and shares though wa shares ya shilingi ngili miongo 5 na kuambata na uitani ya kilungu chosio kana interest rate ya 2% thini wa kila miezi 3 kana quarterly kana 8% kila mwaka yanthini wa capital shares kwambe ya shilingi ngili 10 na kuambata thini wa kila miezi 3 ukwate interest rate ya 3% na 12% kila mwaka ikundi nini cia kuia mbesa kana micro group savers ya kwambe ya shilingi ngili 3 ukwate kilungu chao siao kana interest rate ya 2% thini wa kila miezi 3 na 8%
nthini wa mwaka waku wa ui wa mbesa ni useo kalilikana kana interest iini utena mbesa ila inengana we mwaka wa thela kwa memba onthe ondu wiyandikithia mituki nowo ukwambeya kusobya mbesa mituki thokea ubonge wa UTS Sacco ula wi vakuvi naku kana utukunie simu kwisila noti 751 oyu UTS Sacco, together we prosper. Nina udho chaingi na tuisonga na meni kana musi umwe kuma kilungu kamba wa makueni ni wende na kuikala na vuya itina wa mwana kewo Kennedy Motwa Mulwa. Wakuwa miaka miongolene na ula wa iye kwanzete kueleke tina wa kuma nyumba. Valaone kala na anti wake tukujimwe mweni o wakatano ngalikosia Kongo ya kauntini ya Mombasa. Stephen Mulwa na ula ni mwana inya wa mwana keosu na wawe takana au mete musi mweni wake enda mwaka wangilili miongoleni tatu itina wa 10 na kilasi cha form 4. Valaone kala na mwendu inya haithuko mawe ya wakota enda wasia abol ni mawe takanayu na wia ni kwithiwa kuvikia yuyuma ya isa kumukwate diakana kumona mwendwa wone itina wakumumandha na kukuna livoti sesene sia volisi Angelina Mose na ili voti. Kuyanana na Stephen Mulwa na ula ni mwana inya wa mwana ke uni kana nekala na mwendu inya kana anti wa Kenesa o aende na kuvundi wa maundu ma kuthosia ndawasi ya habo. Anekala ku Mombasa kaya Kongo wea karama na anti wake na nitu mumandhite kumela waye tuko yemwe na aya makusioka nyumba itu mumandhite o matuko maingi tukathio kuma police stations tukathio hospitali tukathio mochari na tukathio na ku street Nicola kwithia wana andu alama tena makao mao na kuvika muthanya usito ya isa umona niso gitumi tukio request TV ino ya Mutongo TV no kenda irutethese kulocate ke mwana ku kitu balaki the wake tike manzite muno kila bandu atukwa sumonde na netaumia wito kwandu onze ala me vikewani ubo maona ki mwana ki kudha ni matu vikia nikana ngo sito na akili sito siwedha na mugo na tukatunga mubaya muno niwaelesekana nekala nesa na anti wake matena ithoko nginya ila wavikie kwa kwitu yimwe ya mwai o wakatano kwanza ila maelesia kana ikweleka ni kwithwa aumie nyumba kioko saa 12 indi ndavikia kusioka simone ya jaribia ku track yewa na signal ya mweso ila yotweka yonekie Mazeras Junction twanda Mazeras Junction twekala mithanyele twathimba kamari yakane twathibonche na twamumanda twamba mavisa make na tuyaisa umona kana kukwata report ya kana niwonekie otilati nazione kana anyanyae na ingine alati nene na muna alama kanisani ama nina nake kwaya na alama na dhukuma nake BF Suma matuiye mena ona dalili sionde ya kwithwa anena thina na anenda oyani na kubundiswa kutanda wainzi ya BF Suma kila muthenya atotiwa na nena bidii na yu muthenya ucu atalikiomwe umalie kwacha endete oyani na ndabika mpaka na muthenya wa mundi tise balawi nimakuetekana vai kindu waku asivongwa na kivande chake maelesikana ki waendie na chono simu wake na ula muthenya usu makwatie livot kana ni wanena na nyanya nginya saa nyanya ila simu wake wavoie nginya umuthi vala maelesia kana ni matatite kumanda indi mayavikia kumona kana kukwata livot ona imwe kukone kuoneka kwake andu twana atuye muthenya ula kimwana njuta umalukile mayaitha na eni ukorobishani na manekala na sionesa nuni kimwana kina vikao nyumba tene na nikine kwa na maundu ma kanisa na pia kinayo mwana kwaya wa kanisa kwaya Kongo wea Hawaledi of Fatima ila kwaya uninyizie maji na twinaewa kutagwa report yoyote yothuku kana na marafiki make ala manekala nake Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose.
Ekali masoko wa chandali wodini ya mumoni mwingine othe ni makule serikali ya kati ivikie na kumeki ya mwaki wa stima kisioniki kwa kilame weta tamethi twe kivinduni kwa ilungu yasa NNDA manena kavindani kalama kusiya iseso ya kunewa mataadha ndatu sokoni u makutumia sola alame sikanieta mulika mwizi lina mosangi na ili voti. Monena na andiki mama uvoji na waiseso iye nenziani maweti kana kuidhwa kwa mata ama swala kisioniki chauniko monona valame utethese kulanga siko sivungulu wa mauondu mana kukilangia utandithe kisioniki. Matala twaminena kwete muthenya wa munsi ithite ibeti cha bana ibingi bitauni itu nenda kila tukoka bakaniti ethia woka kutukia ukuya nukia ukulia ye mwandu ameba wonitine tina wandukai ne manyana ndo maidiata kila na wa munyo na natwika ingwenuka no bikanete makambati mambe na timwe muleke jayo yo kwethe ithi twina kiaba kingi bio ende yu muthenya wa munsi itu kwana kana o bika ko kabaka nitiki buyone niwene andu monte ala meba ono gumaluka tauni ono kudi otulukele iwene nete kikana bai mundu kwatete na ithi twina muthea munene muno kwa mwachini wa waitu taitazika singa nimeweta tamena uya mwingi na valame olasemeka kuvinga biasala sio kwitene kwete we mata ni kuandu wa kututethesia nzini wa area yitu kana tauni yitu ya Kiandali ni kuandu wakwiza kwiria baneria nonge mwingi matatu makatutethesia kusubia imei ina kila tioka sikeria kieni na sikakia kieni kwou katutunge mubea ni vala yumo tunge msia wa kisioki muvea Titus Kasinga makule serikali ya katina yovikie kumaite mwaki wa stima no kenda muikala matena mawiondu wana inenzi yangi mambe ise mawe tama salon kinyozi saiba kuvivisia sio makate wa mawe ange ona neje no government nayo no tumetele na yetu ikie stima nondu yuba ibe divi twitamba kwa chonzwi ona twiziko mezukile meseo nondu masala wale kutukwa umangwe yani mazama njioni baikie ni ondoka kutogwa nzwi urumwete yuko wirie nayo no tumiboya na yetu lidikane ngalikone yetu na twete stima ona jana chito bokeria jina maendeleo matio chosoma nesa no keria nondu wabata muno na stima kula zitai itwa mukulia ni kana titichesio ni muvea munene twinotani taasya solar wete contractor on site ni kana mwikiwe taa na taa ni mwatawe ni sianata program ya taa ni program ya county ya Kitui serikali ya county ya Kitui tongoza ni gavana Malobe ni kuondwa kwa ilia utandithia katika centers situ masokoni maitu angalau kuhakikisha kana kwina security nondo vala bakanite kata baithwa mundu atonya kukala isi taa ino twamina kwikia ithia pia ne nyumwe ometho nondo anangi mayuwa tiwo tukwasya isu sikwatanitwe na battery siamba kungewa we mundu kwikalanzia ambie kubanga maundu mangi niwo ko na itu twithie twi metho ripoti vlingwa mauvo kuma wodini ya mumone mwingia yulo kaunti ya Kitui Nelina Mosangi. Vevata wakwitha na nzia imwe kana vevata wakwitha na nzia imwe ya kiyumunthe ya kuya livoti cionthe cia mbunge sivo kaundi mbunge nene na ya senate waneno ni speaker wa mbunge ya Kitui Katisia Kinengo ainene anthini wa kikalo kila kitetevo mbunge 36 cia kaundi mbunge nene na ila ya senate kati wa ene ienda angi mambunge kuma va Kenya manthe cianza kila chatwaiwa kauntini ya Mombasa ni wasia kuya livoti kwanzia imwe kukatethesia vanene kwa ilia utongoi wa nthi ya Kenya yathanaki keniwe kwa kwithiwa na kikalo na ala makonetwe. Caleb Chalo na Maovo. Kinena nthini wa mbono wa mwanza waandiki mali voti cia mbunge kana Anzad Association of Kenya speaker wa mbunge ya Kitui Kelvin Kinengo ni wendekethia kwithiwa na nzia nzau na yelaisi ya kuandika livoti cia mbunge na kitumine kiu kwena ngwatanio ino ya andiki ma mbunge kumya wasya wo kula kwi mbunge imamanthie miio ya kimatuko ayo kuna wia o. You need to think about having a uniform way of doing your recordings, a very uniform way. Kusikwe kuna system ya Kitui, kuna ingine ya National Assembly, kuna ingine ya Kajiado,
ingine ya Trans Nzoia, unajua ziko tofauti. But when we make it uniform, and I think I want to challenge the leaders, Mr. President, and your team, mutusaidie. Unajua in the National Assembly na Senate nyinyi ndio our big brothers and sisters. Help us at the county level so that we have a uniform way of doing the answered recording in our assemblies. Kinengo to una waweta kanano kwenda ya kwete pamwe athukumi mambunge kwondu athukumi mwailu uambunge sia county. You can try to have an MOU or a working framework with the county assembly forum. Yeah, I can be your ambassador there so that whatever we agree here is fully implemented. And you know, when we meet your employers as CAF, when we meet them, we have a negotiating strength. Umano wa mwonza wa andiki mama uvo mambunge ne sia county uyetete ayumbe kana delegate kuma county 36 va Kenya na inge delegate kuma mbunge ya kati na mbunge ya Senate. Please share those resolutions with all of us, all the 47 county assemblies, the National Assembly, the Senate, and even the other assemblies in the other countries. The human factor. So ukisema wewe utapatia AI edit, what is your work? The human component can miss from, even if we embrace this technology fully. No. In fact, if AI does the transcription, then the editing, at the editing level, we will require very many readers and editors. The heads of summit recently adopted 3 languages. English, currently we are based on English, but with the introduction of Kiswahili and French as languages of the community, we are going to embrace AI more. I want to end by appreciating Mr. Speaker for not only coming here, but for also advocating for the cause of Hansard. It was really heartwarming, and I wish we have many more of you. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Thina vata wa NMV kumana na mutuo wa kutemanga miti Kitumbo vandu vake kwikithia ni matumia ivinda yikwi na mbua na kuvanda miti kwa wingi kana o ni witano kuma kwingwatano ya mavisa makusuvia meticho kwa kauntini ya Masako vinani vilama kwa atianiana maskulu mbewa 10 kuvanda miti kiwanzani cha mawonanyo mawimi cha ASK Masako. Daniel Mwongela na ile voti. Ilkamutua ulani ofisa munene wa muvea wa usuvia mititu va kauntini ya Masako elesekana vena vata munene wa NND kuendea na usuvia miti undumwe na kusuvia mawithiluko nikena kukitana wali kuwa nzeve. Nikwithitwe na mashirika maitamba miti ona hai mimbene no matemba miti ko tuikwasekana miti ndikatemwe miti ni yana ikavikise vinda yotemwa indi miti ni yali totemwa isupewa kila tuikwita kwa kisungu sustainable management nundu lutondo tema miti yonthe ikathela ukati wa kiwanza chaku kitenda miti kwou tuyasekana ta shirika ya Kenya Forest Service tuenda kila mundu ila ukutema miti tubikie kuelezea undu utemba ukatema miti ila yailite witungia ingi nikana kile vinda yonthe withi kisio chaku kana kiwanza chaku kinda miti kana withi ona vinda yukite tukaende yondo kwata faida ila tukwenda mitini Oinki maine na vinda la matongo sesezo ya uvandi wa miti vala maskulu mbewe 10 na maniwa mbewa mana ile mavika kuvanda miti kiwanzani kicha maoni mawemi ni mali sekana ne kwene na molo to wa musumbi wa kuendea na uvanda miti na kusuvia mawithi uluko. Na katika molo to huu pa Machakos County itumali leo muthi ta Kenya Forest Service tutone kuimiza kila mundu wonthe sera cia sukulu and passion ground nikana tumile atupikie kupanda miti atumisuvie nikana tupikie kuongela a percent ile kwitwa ya tree cover nikana withema withiruluko maitu mabikia kwithwa memasio opamwe na utukisuvia miti ni kwithwa ikabikia tunenga sindu tofauti miti ikatunenga mbwau ikatunenga miti tutumia kwaka mawithiruluko maitu makabikia kwithwa memasio kwou twikule kila umwe eyumire nikana tupikie
Natwali kama thao nini kana timu wa Barcelona ni ukimie Espanyol mbawili kwa vadhi na kwekwatia usindi ndino